FC गोवा बुधवारा एटीकेक मारूंक सगळो नेट लायतले। हे करतना फाटल्या इतिहासाक कांयच महत्व ना अशें म्हणत कोच सर्जिओ लोबेरान पंगडाचो हावेस जाहीर केलो। ISLच्या इतिहासान अजून मेरेन FC गोवा एटीके आड जिखूंक ना, पूण आतां सेमीफायनलीची वाट मेकळी करूंक जाय जाल्यार बुधवारा गोंयाक मॅच जिखूंकूच जाय। Cuando acaban, el siguiente es el más importante. Once one game finishes, the next game is always the most important one. Estamos en esa fase. We are at this phase right now. Sabemos que es muy importante el partido de mañana para nosotros. We know that tomorrow's game is very important for us. Hemos luchado mucho para llegar a esta situación en este momento dependiendo de nosotros. We fought a lot to reach this point and at this moment in time where it still depends on us completely. Tenemos mucha ilusión. We have a lot of excitement. Y queremos realmente acabar el trabajo que hace meses empezamos. And we really believe in finishing the work that we started doing quite a few months ago. Ojalá cuando acaben los dos siguientes partidos, hopefully when the next two games are done, toda nuestra afición esté contenta porque este equipo puede disputar unas semifinales que sería muy bonito para todos. We hope that our fans will be happy because this team will hopefully be competing in the semifinals, which we think our fans will enjoy. Las estadísticas están para romperlas. The statistics are always there. The records are always there to be broken. Yo creo que el pasado es pasado. I think what's in the past is in the past. Y no tiene nada que ver la situación a lo que pueda pasar mañana con lo que haya pasado en el pasado. And what happens tomorrow has nothing to do in relevance with what has happened in the past. No estaría más tranquilo si todos los otros partidos los hubiéramos ganado. Que no estaría hoy más tranquilo si todos los partidos contra ATK antes se hubieran ganado. It wouldn't have made a difference if we had won all of the matches previously against ATK. Ni tampoco estoy nervioso porque se hayan perdido. And I'm not nervous either in case, just because we haven't won against them. Mañana es un nuevo escenario, una nueva temporada, dos equipos diferentes. Tomorrow is a new scenario, a new team, completely different season as well, so two different teams altogether. Y yo creo que el pasado no tiene que afectar a lo que pase mañana. And what happened in the past does not have to affect what's going to happen tomorrow. धावे वर्सुकी पत्रकार चषक क्रिकेट सर्तीन देंपो ज्युनियर्स वस्तात। फायनलीन देंपोन घुमटेश्वर वॉरियर्साक 27 रनांनी मारले। पहिली बॅटिंग करून देंपोन 20 ओव्हरींनी 190 रन काढले। उपरांत घुमटेश्वर 163 रनाचेर ऑल आउट जाले। देंपोचो रॉबिन डिसूजा मॅन ऑफ द मॅच, गोवा पुलिसाचो थांगर नाईक बेस्ट बॉलर, घुमटेश्वराचो अनिकेत देसाय बेस्ट बॅट्समॅन सर्त सांगे केपें पत्रकार संघान कुडचडे ग्राउंडार दवरिल्ली। Short of leg delivery goes. Oh my God! Back up to get a seat. बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया कवर, कोई फील्डर मौजूद है, बाउंड्री के बाहर जाती हुई डेंजर। Mr. Catching top is shame, but the ball bisects the two fielders. एक बार फ्लाइट के लिए आ गया है खेलने के लिए, पॉइंट की दिशा में खेला है। यस, एक बार के क्षेत्र में खेला, फील्डर मौजूद है। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।